Ia whaatalo whātu le nea piafi le swafa manu malo ia sukeriso ia I lātou o lo o mawhai o na maua maia le nei whaasaralaunga ia whaatalo whātu le swafa manu malo ia sukeriso ma lor sei fo manuia aftai umone nea vanoa tātou whiloa iai Papitoas whaatalo whai sunga I whaawhiangainga taulangi o lo o whaafale le manu I so se vaenga o le kelope ia me se tutono ni usile nei talo fatu ia utu sunga ia mawhaletua ia me se e kale si o lo ngā lulu ai ma alor toi fumanuia whaftai ua ma ole nei ava noa tātou whisota iai ia tātou fitu whai lungo o le te penga whailangi ia e tu sai ma le pokalame wha moe moina le lea fiafi ia o le pokalame ne u whai ngoinga o le wai mission wai ngao o le ale mafuanga o le ngā luenga wha missionare ia la fo il mea ua mana o mia il teimile nei talofa tua I swafa manu malo ia sukeriso fifia lava ua mau fo ile maftanga ne fiafi ma sunga I whakenga ia se mau ia mate tala no atu ma tolu atu le prokalame ne fiafi ia le nganga maulunga ma le nganga whaaftai ma le whaaloalo ia whaatalofa tua I lau sunga I whakenga se mau a lorto ia ia fa talo fatu fo ilo sunga le te tai o pokalame mai se fo fa ponga se tatu tinu ia mai lava ile te sam o le tu manu se ia pa ia le anga lenga malo le so fo manu sa bo fa talo fatu fo ia piona fa pelo ia tu le una le tua ia ile pa ia le fa ngalu nga tu fe le tua ia malo fa il faiva malo le langi matafi ma le so fo manu ia malo fo lau tatu o dia rile nei masina lon se fu to sa ka nga le ma le lo fo le ko lua masina ma eu le lo fo le tu ka ki ia le ia le ia le tua ia la tatu po kalame se ba ne viaf ia ole fiafi nei ma le fa ina ma le accidente nei o ngona fo le tatu asia tasi lava le foundation le foundation of mission ia ma le mafuanga fo ia ma le tangata pe le sa fai ma tangata fo ita pe sa be ue ele amatanga o ngalu fa missionary ia wa te mantua o se mau era wa umana ave le so ole le Great Commission ia po le fe au taua po le fa tonu sidi amen na ngalulue malelo apostolo na umalo apostolo pe lele wo ke al piliota le amatanga le ekalesia te ia wo ke ia wo le ni ngalu fa bisio mali pe wo yesele yo ai ole memo chino lai fa mo ho le ona ole tele o nga fo ile tai pe o le ta o le hypercalvinism o nga fo fa Calvini le doctrine ho le once you save you only save ia mo le predestination ma ia le manno le tu e ma fai ona lave ina tangata e no ma ka yo ia no ole taito nunga le pe ono le malosi ma le manno le tu e lave ia le tu tangata e no ma ka fu ngaka ia al fa le vela se mau langa leite tongo tu spa ia le fatonunga sidi le amen ia ol tangata la pe fo le na toe rediscoveringa pe na toe pe fo le na toe save ua ia le kale sia le na vai taimi ina ia toe tilo de to ele ngalu fa missionare ona la le fatonunga sidi le le Great Commission al tangata le so fa ia William Carey ia ai fa tauva wa ile se tangata fo ile fa pe na lau loa pe fa pe o se fai au na taimi pe o lona o langa na tau mata le mu fo ile te tono le kale sia fa o laina ia o lana o tangata la le pe o ia ko rediscoveringa le Great Commission male mata fa yo ila tangata e tau na fai langa le na fai mai e suho mai ia auto war ia o le tangata foi la le ta ua nei nga luang fa missionary fa pe
o le tamao ngā luenga wha misionari. I ona Paul nei. Ioe. I vai teimin nei. Ia fika la oe, that was early 1700s. A lea la e o ma le teimine nei. Tu so le tangata le pe o ia na toe wha taatia maia le ngā luenga wha misionari e lo na taatianga e te tau ona iai. E tu sai ma le Great Commission. Amen. Ioe. Le ala foi dele te pera le mareko suma le ono suma lima la foi mateo suma le valu le fatonunga le Yesu mai lo tala a William Carey foi dele this must be the foundation foundational pieces for mission ia toe mafai ona toe o le save utangata ia toe lo tangata le ngaluenga le fa Yesu e ka kaunga o ele se me va pea ko pa o inga ka yo ona la te tono tu spa ia le fa tonunga le na ia la unga ina la ia wa te le me fa ile na fai e pa ma fa nga foi na le na tau fai po kala mele o le tau fai to raise le awareness o tangata il tato mata fa yo as Christians amen ele ngalo fa missionary ola na faile ola na lau o le launga la le o launga ia pese o le na launga le na fai tai pese me fo le e sa ve waitanga te le nao na po e to e rediscover le Great Commission ma to e fo I po le ato no ale anno ne fa to nunga le Yesu na fai mai le Mario Casulon Sulima go ye into all the world and preach the gospel o le ala mai e te tau ona ko o lo no winga te tau na ho fai dola na lau, mai le Isaia 5 suma le fa, fai upo tolu, fai upo lua o le tolu, ala na lau ngala le, e fa utala ina fa apea. Attempt great things for God, and expect great things from God. Ia sa ta ua foi por kala mo mua. O te manatu ai te tau na toi fo ia, fo le ia ma peta ngata le kaua kele o le mela, amen. O le fa tonunga sili la Yesu. Ia ele mata if you puna e lua to say na if my tell so my enlarge the place of your tent stretch your tent curtains wide do not hold back lengthen your cords strengthen your stakes for you will spread out to the right and to the left your descendants will dispossess the nations and settle in their desolate cities se ve kau mai va sa mo va mo le lima fa fa po lua to lua mal tolu ia whalau tele le me tu ai lo fari ie ia whalo ina ie pui o me te nofo ai au e te whaai titia ia wha umi nau maia ma ia malolosi au whao au ai te o Sofia le tua pai le tūtau matau ma le tūtau anga vale o lau whanau fo i e whai mo la tū tofinu ese e aina fo i o i la tō o a ai tu fua ia man tuala tu so le launga lea fo ile le William Carey fo ile le na pina toe save uai tangata I Peritania ngata ini ena ia fo ile le ele ngata I tu tonu o le fa wo so le falsa le nganga lea e te tau ona fa la tele wa le wingala na le fa nga mai ai e William Carey le sai lea fa la tele lo fa I Ola na launga lea, fai mai nga ia lui tauina ai kerisiano uma. Ia se commitment I le Great Commission. Ia ave le tala le lei I vaenga uma le lololangi. O ai so se tangata ola. Ole melea pe fo ona e saunoa I le tūlanga lea le igniting ai le atua o le loto o tangata leo William Carey. I le nā vaitau I le vaitau o le fitus fulu 1700 e sauanga I le ape fitselau sauanga I luma so o te nofo wada mo mawhau e le mawhaina o nge tangata le atua I le taimi lea ina ua tau mawhai le atua e la langa mai le ngaluenga wha missionary and he found this guy na ia mawaina le au auna lea o lana au auna o le tangata lea ma ia tuu iai le loto
ina ia una ia loa le ngaluenga matoi la langa mai. Yes. Le ala ua o mai nevi temi. And I believe that this is our generation. So le ua pasi mai le polo ya tatou. And the Holy Spirit is still working and moving within us to ignite this and move forward. Ina ia le ngata ia whaatala li, ma whaola ola, ia toe matua vai toa. Ona leo tatou lone. E le mawhaina whaalongo le tangata le whaalongo le tala le pe ale sisi awina. Has to be somebody to go. It has to be. Yeah. O e pe o ta ua na o pokalame po ile ale ta te tala noa ai. Why mission? Why now? Why now? Ina ia loe tangata. This is our time. And we are the people that the Holy Spirit is wants to use. Yes. O fina ngalo le nganga pa ia pa nga o te ropo le pa fonga mai nisi. O lai fa pe o me fa o le kala le le. Ia lo so tala le no ile so. Kai. Why o le upa ye Yesu e so lo. A few mai. And now we are waiting for the coming back of Jesus. In fact, we're even more closer to the Amen. Yeah. Ma naia la le launga le fo a William Carey. Naia according to the Mamonga, he removed every excuse for not getting involved. Yeah. O le I tangata I wai o le mea o le mau excuse o le ke lo alo fanga ka ke so. Yo le mea fo le o pe o le involved. Wai tangata wai o le mea fo le tilo iai. Le mea le pe ia e mafua ona le tupu mea le. O ngai le ia tangata o save ua kangaka ia mafai o koe tato tilo de to o le mea le e le nga o kongo le fau o le falsa le kako wala. O le o le ngalu fa missionary I le langa. Amen. Na ia mai tangata le faatanga. Ya azema e te le tau na te tongi siuso. Al mo koe ke le apa ta faita o fu le ta paso pito ma. E maka ukia le mea na o e si faisi au. Na o le faametalanga wai e na ua faile na fai unga o le ahalu intia. Ia o le te tala no le 1700s, late 1600s. Ia le teimi le ngā intia, well, wa le ufa alua no nge inkia. O le matua backwards Ia. Ia longa winga la imagine le teimi le na. But o la na alu ai, alu I lunga I le whato nunga le atua ia. Amen. A le mea le te whatese bau, o le loto na whai ai. Amen. Ia wale au, e oma si on to olua, e le stangata matua si on to olua. Ia le o te whaitau atu I wha maunga. Tu sa ele 11 na tau nui o. Ona o suinga ho I lele o le mea na no nofo ai. Ia ma le tau nuu ngā luenga wha misionare. Ma le tuala o le to olua o William Carey e sau mai Peletania. Amen. Ho I lele le level, le standard of living ngai ai. Ia. Ai o atu o e ho I lele E mo kwa opposite. Ia. E wha menga leanga le ulo si faltua. Ia e le ngata le leanga o le ulo si faltua. Ai whioti si ala whanau. O le whamtalanga la whamai. E le I toi mawhai ana toi recover I a Dorothy. Ai o le mea fo ila le wa le te whaitau atu nei fo le o e criticize e kangaka I a William Carey. I le lewa aia le leo lona ainga. Ia a o le e mai wha maumaunga. O lona malosi, ma lona loto, ma lona nganga ato. Na tūri ngā rua. Man tū whai whata lai ngā ia, sūren whai mai. A siri lo lo whai lo tō lua ma lau whanau. Whai mai ia. E le aunga. E le aunga. Ia. Tu sala e le langona William Carey ia. E le ai o le priority number 1 lai ai. O le ngā luenga. Ma mea na wha awai. Ia ele fa mai o le na fa na wa isi va nga de tilo fa mai e o fo wo ele le fa o kiuke pata ma wo ele lo to lo mana na fa na wa le sa ule va mo va pe o le sia na tali e fa ta usanga o le fitu ta usanga ma sfulu ta usanga ma sulima ta usanga a le fa mali le sika ka le nga ki usinga ia William Carey ma lo le Joshua Marshman fa mai e o ila na whanau e io discipline e uneducated. Ai o la wau fai tau I le tala anga o William Carey. O lona mawhau ma lona loto atoa na alu le ngā O le, wa e sau nol tūlanga rea wai o le pio le nātura leo tātou.
Ia le cost le to ki tato. Le natura le wingo lo fam talanga. E va ai e tilo tangata ina negative side. Ia. E tilo fam mai sa tau na o na fatino le ngayo inga fata ma po le polo na la responsibility as a father of the house. E le tilo tato le mesa tu le tu le loto o le au na. Ya fa pe lo tato longo wingo pole teke inga le tu ia il fa tu ma le no lai ro le ia le tu ai ese po ile au wala na fa ia le tu William Carey kia makwa kia ma this is the cost that we family le fo ile ia le fetala nga Yesu mai e te toe maua tama e te toe maua tina e te toe maua uso e te toe maua tu fa pine te toe maua pe a e tu ua io pe a fa e te tu ua mena ona o ia malona finanga o le matautia na o le pe fo la fa tai fo awi le to wa o le me monia ia ana fa pe e le pe ia e William Carey e le cost ele o maltala le ya tato sa le ia tu sala le sina me ho le taua wa pe o le ngaluenga William Carey pe nga stay ai per kangia ia foi le ngaluenga fa missionary ia le fa la inga iste ma fa la inga iste amen io fa la inga ite ta samu awa ana le tupu le mele o lo no vinga o mal temine lo po la ka ki foi fo se ala samu ko uma ia wa le foi le pa ta ma vo fa le ia ile ngaluenga na mafu ai ono o mal fa tanga I'm forever grateful se mau ile ngaluenga na fai foi William Carey ia o le tangata la le o ta unei o le tama o le ngaluenga fa missionary awa o mea umalava me ka strategies ma le fa tula nganga ngaluenga fa missionary na fa ta tia William Carey le ai o le ta wa be ya fa missionary table io o anga strategies o me fo ia na fa ta tia ia le ai o mai le so la e relevant okay pa ia ko ma kia ole tasina i tu onga vo le matautia pa ta titilo nga ye because ole o tato ole fa punga vo le pa tato no fo ama ya tato temine e pe o tato le wo se il malu ole taita au na ole o tato wo mai tato se il masala fa tato al fesili who pay the cost yes e ye tangata na wia ia le fita na la tua sare nga suol taiao na la tu ia le vau filfil le la o tato ai temide so fa fita amu ia o tato pawala le mea tato o le tato i oi le bala awale ma tato tu la ia pawa la ngore au tonu le pokalami o le toe ti mata le penga ma toe au maia ia se mafo fongo fo ia tato e toe fa manatu mai ia tato that this is our time this is our time ole o William Carey foi na ia fa matala mai le 3-dimensional functions of the local church pole matafa oi ale kalesia foi le matafa oi le kale tu sai ma le kuspaia amen manera ta noi vai ngai tolu hoi le ole dimensions or the 3-dimensional functions po makafa yoi ale kalesia hoi le i to tono le kalesia tu sai man ngalo fa missionary amen ya le kusai olona tal tonunga hoi le o vai ngai ole lotu kerisiano ya malanga oversight wa foi le na ia taimin fai fa au na ia fa tu langa ipe na ia fa ta tia ya vaenga ia tolu po functions here main functions ale local church o fea lava ye le local church let's have a look at it o le vaenga mo na talo no ia mele ta o le missional so he believed that the church was missional o le winga nga me o le missional it was being sent ones who take the gospel to and incarnate the gospel, which is to announce to the world that Jesus is Lord within specific cultural contexts. Ya la fa Samoa foi le moltato of afonga. Ole vaenga mo le kalesia le local church le tano noai. Ole nga luenga foi le ole involve ole kalesia ina ia foi le alu le tangata po le upu nga le incarnate o lono winga
ele va ai ma se si le atua ai ua va ai tangata ile wa komisionare e represent aku le atua ole vaenga lea ai fai maila le whamatalanga a William Carey e tu sai ma le culture le natu nu a wai e whainga tāna e aluatu foi le pe le aluatu pe la me le na tupu foi le foi le o lo wala tu o le palangi e tamo fai fa pe o le culture o le palangi e kakao nga fai anga e le culture al Samoa e kawanga e kau po o le palangi kaunga e kawanga le culture mai mala le culture haka ia ole aluatu la o represent le Yesu ole vatunga le ole culture le langi amen man tu foi se mau e ia le culture le langi ai amen amen e le va pe o tato wanga nu uia ai e vai ala nu ale langi na to le langi ole vaenga la le fa mai e mana o mia le o tangata aya e mana o mia le o tangata ole vaenga lo na lua e ka ua ole lococentric ole lococentric it's a use of words and language as a fundamental expression of an external reality, logos, the word, or the acts of speech. O le logocentric, o le sida vaenga le kalesia, o le whaongaina leo le ngangana e whaamatala i na ai le taunga tele o le atua. O le upu le whaonga mo le logos, mantula le logos, o le upu. O le vaenga lo na lua la le kalesia, o le whaongaina o le ngangana. E mawhai o ngā expressa tu ai winga ma matango fie ia ma vaenga le lei o le atua. O le vaenga lo na tolu, o le didactic ia po o le intended to teach or to instruct. O le talitonunga la leo Carey, vai mai e Carey, e mana o mia i la ia le ngā luenga wha e vangalia, ma le ngā luenga wha o inga. La tatu tala noa la, walanga e taua le vaenga le, a e tino nei le mele na whai e missionare le watuino le tala le. Sa watu missional. Amen. Sa watu a wao, lococentric. Whao ngā le ngana e la hunga ele upa le atua. Sa watu foi ma wha tonu ma wao tangata. Ya wa e tino la. O le vai o le area mua i sa mo tau no tale le na maua i tangata fai tau le tusi o fea o le fale o le vai e o mala le teimine nei e o lai relevant ale mena but se mau ai longa o te fai na o le ue ye ya alo na lave la lo na lave ale wa misi le spiritual aspect fo ele o le maftanga le te tono le fale le vai o mai tauina la se mau o le sila o le generation le sa for mai e fai au ia na o toi missionary early pastors isa mo le ala ia ko inga kanga fo ia le makua ko kala le ale ala o mo le generation ese ma o le mea tonu ala na le fai mai ia William Carey it functional three-dimensional functions at the local church awai masalo ai tilo nei telo si e kale si ali se ma ko e ngai ko i mga ro ma ko le a kaule ai o tilo o observation le o observation le wa le o ko e faia me ai pe sa concentrate de kanga e piu le connections o le ola fa le anga tangata malonga everyday life amen ale ke milange wanga le everyday life o kaule se connection in the spiritual peila o le vaenga lea e o mai le teimi nei le faatatiaga o le three functional dimensional functions o le local church o ke loiga pe ua se ese wa o le mea monia ia wa e le sena mea whapepe wa se ese wa already se ese wa e te ilo pe ato no foma e titilo i le mea lea wa le oto iei se mea fu le o isi to wine mai si kalesi o le oto il mea nao le tampai e awinatu
pe sent ni tangata fo ile ina ia fatau nu ule melea ma tam pa demonstrate atu le atua e ala yo la tu fo soifua e pe o la wa ia me ta ho fi mamawa pa pe o tato wa dia a wol pore o le simela e o ile mele o pe na e sa uno ya ma salo se maula tala so no salo ai o ma fo fa pe al paua tanga te tau se do fa au ai le o le mea na ni te tolu tu pai o ka uma ele va pe na o fa au e tau na se o pe o le o ka kilo ngai pe o na oni nai tanga te filifilia le o ala le mea a fai tangata ia o le kale sia wa ele o fe me volele ia o na o fai au ele ai o missionary no mai o kanga ia no mai Samoa o insingia o fai a onga o tangata lo mitusi o tangata fo ia o palama o fai moli ole mele o te ilo ia o lo te tiro ho le ngai le mele pe wala yo ngai ia le leple ile vale a fo le fa wa win ole ngaluenga fa missioner i loto tangata o te ilo ia uia ole le mala mo tangata loto tangata tapua o le ale mission le e ngalu ele kanisi o le ale pala awole atu ole kukongo le kanisi pikose ya waio o te tauna e kaunga ise visit mantu al tala tu spaia o le fai mai e ao na tusi le faalinga ia mata tetele ina ia ta moe le na te faita wina o le besiri la o le mela utupu e na no tu tangata e le tangata po le mission o le ale vision o le ale faalinga lea na mpo se tō whamau awa once we mamlama tangata lotu tangata tapuai that there is a mission and there's a call of God in their lives it tono le kalisia man they will continue to run and they will be eager to continue you know sending for lele anga ina yo atu le tala le wal mea tonu ana o pe fono vet alu awatu ala le kalesia o le mea fa o le ka ko mere fa pa pe o le fia fa ka ko fa le e fio fa ka ko papa wala nga au se upula ile na nea o to tonu o le mea tau fa le nganga ile bala awale tu le misiona wole ai and that's why le alainga le ai se loto tangata e o fa missionary because once le mam no tangata pa pe o awana ko ole si mea tau o le se mau le lococentric le faonga ino le ngana wana tuala o yeisi teimi fo le o matua faonga lava ia le ngana le launga mao ku lava fa Samoa ole wal kele si ken so fa pa ule ma po ai o pu o vai ya o le sa o fa Samoa ho le e fa nga no pu ma ko ho le kwa nge fo te no se pia ai pe ole si le me na fa metala te malo le taua te le mele o le ngana as a fundamental expression mana tuala ale ma fainga expression ngana le message le amai ya woki a ko ka ya fa long ele ngana le taua te le vaenga le ka le sia for le si fundamental for le functions of lot taua te le fa le simple language ya mala mo mai ka awai it sponsors what le pe fa me la unga ia wa me ho ile o ina fo ia le temio o le Bible College el taua te le mele o le fa nga ina le common language mala mai tangata ia wa e ma fa ngo so fa nga ku ia theological e fa matale tono de la on peut faire theological jargon wo ile ma kwa ile ma mai ka o sa wa so lungo le ya ale la te fa longo nge ila unga fo ile for example que se pe o si usa bilam sta to te ma apostolo ala ma kwa si po fa ngo fia ma blam ya o fo yo no pilikwa ai va longo nge ila unga pilikwa ka se fa ngo fia easy to understand e wa o mea ye lu e tauna mala mai e fa ngo fia o le memo mua o le clarity lona lua simplicity
ole simple male kilia fai malam ngofi ele ai ni o sungal fa ya onga ele ai ni me vo o amnesia e ka ki como pai lo e ka waku who I am ikanga o kilo ai o le va makala o tanga tali mo lungo la wa ai o ki mo nga ye malo ai me se la pe ia wa a fa lo la un ai bon benga e se so ori sia nga upu mari sia nga upu mari si mo nga e ko ma pe me ka me o me venga le wo ye te me venga pe o sa ngo o ke lo o se ka le se pinga ngai ka ka ma ko pe si o pe i kupulanga because se ka se kara ka me ki exploring ole ma ole me foi na o te conscious ale me na se mau ho le ya me se ale generation le nge ya te lo e va pe fo istanga te o le fia ngangu se si ya o le te conscious la va ile fo ile ele taunga te le ma tupulanga le ye amen wala nga atieno te ka ka yo ma ku o kiki a o malvala o le tu amen a le kupulanga le mana o mia malama ina ia mafai ona ta take over la tolunga lo wala ngana e faonga ya wa let's face it ka ko nge yusila o le ko ki ngo fo yusi ya but ka ke mindful line ai tanga ta matutu of ole ya but o le generation ka ngo focus ai le va pe la ignore ngai tanga ta matutu pa lengia e ka mai balance ko le me le papela la ma ne ya me le sa no bo apostolo fa sa pa langi fa sa mo ia mai o manko ke mingi ele fa pe ale le merki apolo a sa bori bori ka ko ale le mai pele le ia e ta u atele la wo kilo la via se mau esa pasta ho dele ele function ne ole ka le sia mal men fa tia mai William Carey o le ma ko irrelevant aso po ka la fe ngai le ia pa ka la fe ngai a wai e so se ka le sia e ka kawanga i le pāti lea e so te whaiwhi au ngaki e loa e iai le matafa i oi le local church i le mission i le lanorangi po le ala mar koe ngā involve in wai pe te involve i lau financial support i ngā luang wha missionary pe ke involve i lau directly sending people mai lau e kale e sia e o wha missionary e te pe me mata ta noi foi masiso ia pasta kupa o le walela o ne fo ia la na tos fulu na missionary e o la fo le for short term mission ia fo le o ne o i South Africa ele nga lulu ne le worship center ia fo le a la wa no lo to e tilo e la ngai involvement fo le nga lu fa missionary fa ku pasta fa ku ama ngai yo ole mele ta te tala noi wa atati tilo ngai le mesa tu ele atua ya William Carey this is really a kingdom vision it's a kingdom vision pe fala le amai fo le tamo fai ina ia fa lau tele fale ia because in narrow rola ta tilo nga ia le mele ka tino lue ai this a kingdom vision outside of where we are ele mpaila na maua le ata atole mana o ile tu ina ia o atu le tala le wa o le tala ia tu spa ia matulu inga umolalang so that tells say ele nga o ile mele ka kino lue de po na au mai ata tu te mi ia o me po la le o le na o le fai pe au ma le tangata o le atua e ile mindset as a kingdom vision man of God pau ho na tangata mamla mo le mele tau tano ai ele ai se selfishness o ia ele o ia po se la ngona fepe po ile e release tangata yo taua tele mele ole involve le lotu le mission po le ala mal ko nga awale te involve pe te involve le center tangata ole lotu e o fo le ngalo fa missionary pe te involve fo le financial support pe te involve le prayer mo na missionary la ngalo e ka kauanga ye se vaenga la e kale sia se mau e involve ngalo fa missionary la lama to nga involve ai ona e tau la nga ole part ngalo e kale sia se mau e ma fai e ona fala o te le si kamai o ka ko kamai loku ye ai fo le ole ngalo fa missionary e fai ala si ke le ole bela we ka kale because you know into the world ya e kukuna le kale sia me foi le o tilo we se mau
ele taunga te involvement ala wa we kale si le mission ele ngate iso se wala o le sendo ka ngaka ya wala mele lo ma va pe a alu tangata o tangata lo e kale si e kele o lops o la ke invest le kindo amen yo o le o vola tangata ringa lo fa missionary ya a me se vo ile on fa missionary wa le sima sina langona maolunga sa ia stato apostolare vidiam ina ia train fa le tangata ila on fa missionary o no le fa nga lo e so soani la il taimi o le mission fio la a wa ese ala wa vo ele training o mala walu o uma trainer ki ala ku ia ile equipments nga vo le uma na equipment fa o lo ina i o ya wa la walu nga wenga ya o le ala vai tamu fai na ia isa vanoa e so tai mai e matato missionary la sa fa felika amen se fai mai foi se la to fa metalanga ele la to fo inga luenga o fai o ya wa le o mai tawat ya le o la talata se funto sanga tanga luenga kalunga o yo e wa to lua missionary la o tanu sa fa felika se mau mali yo e ya o le to foi mana ya so amen ya la o mali li wai o ya mai o le na foi vai nga o pi o le o tanu fo mata ma fa we ele mena ele visiona na tu ele tu stato tama bila o le o mal terminai e fu fio le ale commitment le ale Ecclesia Worship Center worldwide ele ngalo fa missionary in every aspect ele support ele prayer ele sending o missionary le wala ale ta mo fai al terminai ina ia ni ava noa e mawhai ona te tala mai pe mita me pena e senta i missionary amen ina ia whaataunu ina ia ala te ita fo ina lea tamsanga i tātou e Ecclesia get involved in ngā lunga missionary in any way you can ia ona tā te tā te tilo atu lai le siva nga tā ua le na whai e William Carey fo le e mea i o le whaatūlanga ina o le ngā lunga wha missionary pe o tangata i le mission field amen o le lana formulating principles upon which the missionary community should be formed ma vai mele tu sale wo o ye nga luenga le bafo fau o Jan William fo le fatati yanga o le ale tu e nga fo linga o tu e nga fainga e fai ye nga luenga pe tau nu i le mission field yeah o missionary la ina mai sa mo this is exactly what I saw amen pe au fai tau atu la i fa maunga i e sau e fa tinongo ngā luenga i Samoa ia mai o le mea fo ina sa pai ina uo i fafu e ngā lunga missionary o le vaenga mua lan tano i William Carey o le mea le aolo missionary you must expect as a missionary you're going to live with other people e kawa communal living ya mantua e tato holele ke le fiong fo bele le skanga ai te mawe ke on kasi ole settinga la organo missionary so se missionary ya e te tauna i loa e ka kaula mission view you are going to expect to be and be living with other people e kaunga i lo relate ru tangata nga i le community le ke la kuanga ye awange ese la ngona fo le ke fia ese ya nga ya pe ke la ko e ma ai isolate alu tangata e kaunga e la ku e minko la I ya ma associate I ma e kama fa relate ye ru tangata the way o la fu e fa ya la tu nga wenga mala iyo ya no ma mentona to malanga la i sa fa felika ile o le Marcomiti o le no mato il fatolino il fale ya mato atula kusala e tasi le fale le fitu potu moia a luz fu tolu missionario ta tono no foi le fale fitu potu moia o risi va o un ngari ya le la o ya masta mai fale na itu o le yeah, the communal living, but that's there's no other option. That's the only option. Yeah, ona ole nga luenga fo ile ke le o kai mi atu ai ele o ia ni mea o umana ta pena mai o so mea la o le ala vale me te lo atu o maua e no foi e mo ko le kala nga Yesu fo me fa ia do alo pe mo fango mo fili o la tali o tanga tali se me mo ya ku sa ya lo fa missionari
O le ko nga situation o le ko nga falling of me, you got to attach yourself o le le nga ia. Attach ye. Ole masai hei si fai fe au te lo ava fong mo ni se ma sani si sunga la te nga ya se unga pula. Ia. O se unga pula la o te ma sani le sto ina sa wo mo mai wa. Ya o se unga la fa matala la se unga ya tau o fia la yo te tata no fa matala to ina nga lu fa missionary Papua. Pa mai tala se unga ya tau. O atu nei e lus fulu tolu tau sanga lo na matua. A se furu fitu pe se furu valu e tau sanga o lo tolu. Ia makua a le lufu koro mar se furu valu tolu. A le ala mai ia se unga e tau nu o tui Papua. E a vai atunga, ia ngā le a hoa marka mai whane la kuka. O le i lona mawa o pau le la, ia i hone le si ona tō lua te furu valu tau sanga, ia mai ia le lusu tau sanga. Ai wa kumua le ise whane hone le wa pe atu. Ngopo ele se privacy a bola ua e sa urungari. Whamatala la se unga ia tia oka, so le whaku o precious moment ngā hone le ma te tantana noa. Mai se unga mai o le ale me la fai. Tu ano nofo ia tonga le fai na fai le langa luenga. Piu mai ai le leo ni mai o kangaka mai au mai tatelu. E fe molu mai la ola au. Yo mai ho le ia vai la tala se unga mai piu la le community nga piu la le community fa ma sangi ka ngaka. Ia mai la se unga le taimina la ese o feta ngi si we pa kilo. Ele amatanga mai fo lingo le ngalu nga la dai. Ya ma si on to lu wai le stanga to matua. Ya o fa mai la na o to si ile la o le si no fanga na o fo ngalu lu fa mai otu. O le vai le jo. Ya fa mai se unga ya e o mai voi la to bia vai le ta. Ya e pe o la o e ma sani e le ko nga heno e hendo i kangata. Mai tau sanga ia na ngā lulua, ili si whaiwhi au i Papua. Mai le tala se unga mo le tele i o mea na o ina ia le atua. Amen. Se o te mi toi fwoi, mai o lewa hoi whaiwhi au i nei New Zealand, ma liu nas whaiwhi au. O lana tala na ia tau, o se vaenga tā unga tele le a pei na o ino no lang. Ile mea le fwoi, o loo latu ngā lua misiona, e ke raku lai e ngongofo masika. E pei e whainga kānga e tati ai, o le vaenga lona lua tā unga lava se mau na tā ua e William Carey. O le mea leo le financial self-reliance. Ia po o le o lo walu ngā lunga whamisionare. Tā wana su ere wana te ola i oe? Ia, kau mai singau ka mai ka lengi ule ke pakanga te raku su e singau kala. Ia e, su e singau. Ia o ngā la o le context o le peimile u tato iai. Wa faisi ke le ke le advance o le soifuanga. So se mea lai ho i ngā lunga whamisionare. Ke loa le o koe primitive ke le pe i aso ia. O le ala wa iaia opportunity e se mawhaionga e se vai. A whapea o le church planting le ki alu e whai. Ia e le whapea ratu whaatūre lotu ko ako a lua a inga. A le la e whamoe moe to lua a inga ia to si o e whai a si whainga ka. A sacrifice. Io e. A e pe o le winga lantala fo le. O le mea le o le financial self-reliance o le. Ta me whai lena whai e paulo. Ia. Fo le le. E alua ma whaiang whai. E alua ma whai. Ta pe la ngā lua ngā lus fu whai pa tol su wha. Le fa mai lantala fo le kalesia efeso mai. Ia o lima le nei. Ia e fa boia quase sia o ko. Ele fa boia. Dusa le sa o malue o lima e fafanga ia o. Ma fafanga i tangata ia mate ngā lulue. Pela le winga na la tala fo ile taua tele le mala malamba tangata le alfa missionale afa pe o le church planting context le ki alwa. De te alwa te fa tu se lotu. Ia e ka kaunga e expecting ele e awa pe lua ainga pe tolu ainga ele mo fainga support o ele ko lua ainga. Amen. I think you have to find a way. E ke se vai. Ja, ila o taita foi experience i te mi to a mateisa ma tonga to lua ainga. Ja, e ke ele mo fainga fa longo ainga ia to lua. Taona o lantala langa e ka kauanga i le mindset po le mafa o fau o le missionary. You have to be thinking about ways and means
Yeah. to financially support yourself in the field. Ale mana ia mele e lu itau ina ita pa fa pe le la talu ile ang fa missionary o ringa la fam talang e te tau usap apenga feio la tau ai tau na ye se si me fa te inga voile Yes, it's skill. kau ngal la ka sama la e ka ke alu rai o ye pe ka ke no ko mare pe se fa kai position kala ko fa mo sekala ngai me fa pe nga voile e ale o nga ia e kaunga is a skill. E kaunga is a special trade puile le ke alu oi. E so swani tele ya oi. E le mafai ai onga e rely I o a me e fanga oi ma fa tu per me au I e ke ola I lava I le rofa tu no already. Ole silale me foi le pesa taua e missionary no. Ole ko ke la missionary no tu Samoa, ngai ai ala ko special trades. Ka pe o fai a onga o fo mai. O tangata whenga luenga le whare long tusi a. Ia o ko ala ko mala ko special skill o tu ala tau whao ngā. Ia man tu fo la se mau. O le kale sia I Samoa, o le urua e kale sia le Pasifika. Amen. Nga independent mai Peretania. A pau fo le kale sia na pito e sidi na te lele lako support financially to Great Britain. Amen. Le ia mission e sa o le taulanga inu ese ma. Le kele o tupe na wa e fese o mala mai wa sa o malue I ko o le Council for World Mission. Sa o tile tilo o le keke leo funding e o le majority o le nava nga tu pe sa mo. Ya ale mena te vetu ai. Man tu le atu missionary sa mo le ngi resources le ngi mena but o le creating of resources e sa mo. Ya male awala na mafai nga support e sa mo le mission. Le mission. Le ia ila fa tonga le ta o le Council for World Mission ia all e faita opinion faita un miliona tu pela di tono o penki Peretania na leo te mala mai wa o no ia di tono o committee le na o le congregation o inei ala te tilo via e te le ta o le mena set mai le vanga le e o mal termine se ma o le relevant e tala fe ngai le ia ma tu ai fe tau le ma le tau fai relevant wo longa foi ia uia ele fa tu ino le lotu ia mo fai sinta mai pisinisi ko akele ase mau le sosoani o le ia wa ia ta o le vanga le o le vanga lo na tonu le na le mo formulating principles ia le na fa ngalue ina fo le matu mai William Carey o le training of the indigenous ministers me wala le lo tato wo for example le pi o le o South Africa a more effective train of the local people to reach the locals. Yeah. E malama le ngana tangata na koe malama le lako culture. So ole rola a missionary is to train the local people. Ina ia mafaina o ale o la to ia e fa missionary batala. Me ala na le no atu missionary sa mo fai. To lot train vai fi au e vai la. Tu sa tasivalto sfu, tasivalto luiva, wa ule manatua le lelta usanga na le toyo watu ini missionary palang. I take over lo Samoa. And then Samoa became like the central sending out mission country. Ya manatua la o e kusa ole faawa wino nga luenga. Ele ko egi pala langi nga ele 1845 or around about 90 pe ole na fai mai ata fai au Samoa ai mai sale kale sia e fakasa wa o tele o mau le tele ni famtalanga il betotisi ya pe ole fakasa le pe sa tele la wa u la u research na fai wa u la ole kale sia le pito sidi na tele ya missionary na mai e ole fakasa ole a sad story ele to ni missionary but o wa le mata na no mo suya o ka wa kai mi foi nga o soi fo masi stoina o le foi la ya taul tu sia o ka foi en fa mo wina history ai ole me foi la le o mal temi nei o te tau no to sa ve o itanga ta ina ia tatu to yo foi nga no fa missionary ia ma fa tau no la va nga ia le o mo fa ta tia mai William Carey le mo nga no fa missionary ya wa mentua la se mau
o le ala o umatu misionary papa o mai lo le tato vai te mi Samoa o le toa tele tato vai au pe o fai tau atu I fa maunga I te tonu o le tusia oka le history foi le Samoa ia me se ia malama Malaysia ia maltelo isi ia fa maunga ia na sau le ia channels of Williams John Williams o le o te tilo atu o le toa telo na missionary na mali liu I te tonu o le mission field le o le fa mai na maliu ai na maliu ina o fasiotia fa maturo ele se mea pepelo le mea le se mau amen ele to tele fai fi au ma missionary Samoa na o ele to fo I Samoa ola ia se tai no to mai leo ila to o na mali liu ai o le to tele fai fi au na mali liu I Papua New Guinea mali liu e fa ma ele ia se tangata o fa mau me fa pe na fasiotia fo le Papua na pau fa mau le o tangata na mali liu I fa ma but let's have a look at what le tau tele na singa mai mea lava tate tachi o malano ta o sunga ia se unga pula ma sui tupe ia ai o le great grandfather al mato ainga se mau Reverend Samuel Reverend Faith out Papua ia ai foi le te fala longa tu le fa matala I mena tu tupu na malanga to ina oi foi le nga luenga I Papua ma liu si on toru ia toi foi mai malfanau ele se me fai mo fiel me se mau ele pingo fai mo fiel la wo o mali o si fai tu ia o mo si ele la to ma tanga ale la toi foi ma foi ma avele le no fa ele fai mo fiel me tu ia na toi foi mai le toi fai le si on le si na fai poi ponga ele la tu ponga mai el ma tai pero vinga la tala foi o costne na pe na ve au o mal se mina ele me fainga ngalo langa le te tono fa mo la le tono fa mo foi e te tau o na mala mata whatever ya por la mal to nga vala vala ta to o ngalo fa missionary e te kawanga expecting there will be challenges and there will be struggles and you will face a lot of amen ole si mena foi ile te falongo foi le mal faita watu ai le tala fasolo pito lea o nai nei foi tua ma le lato wa nga ile ngalwenga fa missionary tu sama tua I o ala to tu sama le upo foi le tu spa il tala Paulo ya Roma ele ai se o la mo ya lava yes ma tua tu la po ya le ona ele o na o ilato awala to woa ona o le tua o le apo ila tu langa I faingata ma fita fa sanga I manato mai so te lulu tau pela on melo malanga le mariu moloti fa sanga I ma fa mai a mese foi o ambionga ma tu langa foi le tali mai isi tangata wai le papeo o tangata umai ele mai ala to so o le ola le no ai ma tu atu la po ya le e te pare o Paulo ele nga nga rusfu mai o lo fo iola o te leto na ia o venga la tala foi lele it's easy to say than to do it man zo la yo le kalanga Paulo nga fai ele fai mo fia na me amen ele fai mo fia na me wa ele ama se so ka ko fioki e mana o matanga te fia pa to le kos la nga le pe missionary ia ni ya fai o pui tono le tuspa ia se mahol mate sulu ono fai o produsu fa ia lena na fetale mesu and then Jesus said to his disciples if anyone wishes to follow me he must deny himself set aside self-interest and take up his cross expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Ole amplified version le. Yeah, if you're gonna have to deny yourself. You might have to die.
ia alu mautinoa a whapea lava o le altau unga pe te oti ai ia e loe te oti ai. E le ese mea pole whapea te alua e te musu e te oti ai. Ia, wa to lua la tato missionary ia lea na mali liu I Papua. Ai o I Afrika. I Afrika, kusa, sorry Afrika. Na maliu le si le afo e COVID. Ia, maliu le si le ngase. Ia, ala te wayo. La o lango maua yo. Ia, ele koe vai se ainga, ele te vai wisi la to ai. O no fala mo ma fo na missionary ia to lua tato ia na maliu o. Ole le tate tumo loto faftai na ia ho iso. Ia le ri. Wai le se mea whai ngō fia mea leo o lo one mission fio e mali wai e te le to ai to ai. Yeah, but what a blessing. Yeah, a le whamurianga o le sa no Yesu whai mai o le whamau ro na ona e mawai. So o le matango fie la na le tu atu. Awa me monia o le tau te tala noa nei se pokalame to sa ve u ai le loto fa missionario na yo tatu takata. Ai tatu tiro la ia le mesa amata mai iso tatu o tunu o ina ua fatala leina. Nai tu a fo I peona e tau no te mo sola e le lavare o onga e le lava se manga patola to loto I le tu. Kaukia. Matua oa e pe o ma ave o lato a ingo lato whanau au atua wa malili o ma mai ei ele e ma se popo le ma po ile po le ane me tua ia wa malama o le temil nei wa le oto e mawala le loto na o le aunga tonu ana o tato pokalami ina ia te una ia le fina ngalo ma loto tato tangata mesial au kevisiano ina ia tato to e maua le loto lea sai sanga lua ile atua nei o tatu tua awa la lango mai te sa le na amata mea mai ai ia William Carey le wa pasi mai le polo nei o tatu tua ia Yoni William fa solo mai ai fa amaru ina le la wa ia wa tatu le to va ia na mea ai fa tai le atua ona e pe on tatal no te no sola e le o nge tangata le atua e le o fa pe po ia mea ele o ngaio ia ile nganga o le atua the Holy Spirit is still moving o me foi nai ale no fa nei pokala me pikos o lo ia le no te ingo le atua ina ia toila langa loto tangata mo te una ia te e ta watu ia Samoa we still have a call from God o lo ia val au e lo ave sea e lo ave sea val au mai o te fa pe atu amu ia Samoa o le manatu mai le atu. Amu ia tato, o I tato wa fai mai le atu tau teu. Absolutely. And le tato lo nei. If we go, e tau te le lusi. Absolutely. O le si mea tau ho le Lucas Fulvanu fai upo lusuru valu se ol totsi fulu. Le mai Peter, mai look, we have left all things, our homes, our families, our business and follow you. And he said to them, I assure you and most solemnly say to you, there is no one who has left a house or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom who will not receive many times as much in his present age and in the age to come. Panjol talale Peteru mai Peteru. Yesu wako uma mea uma mato mulmulit. Ola sa me mo. Sale Cecilia kaka. Ya fa matala Yesu va mai. So se ka ngaka o ia tu ualo na ainga lon to lua na whanau o lo na tunu a sau ona wa. Me e te maua le te o langani nei, e te toe maua hoi le o la tali. Amen. O no winga la, e le assurance lea. Te le kau ke ngau I ka ngaka pia, where's my pay? Where's my pay? O wale o so se tangata, where's my pay? Where's my pay? Yeah, but se mau, o le totongi le atua, koe efa anta pei le atua se tangata. Amen. So se tangata le nga lue mole ali, ele anta pei o e talu, ava pe kele o mawar ke minge, o le back pei se mawar mukwa kine. O le teime to e totongi o le atua, you cannot, for le contain the blessings le ale tua te ba o lisi me matautia I le mele wa e sauno I le upule a Yesu na fai a pete o le tu ua lon tamalo tinao lon ainga o alava me uma
e pe ole tala no mai le tua fo le ya tato e sale me te na naua i le ola i le tino and yet e alua mea uma ia na wel tangata mo ia tangata ma pesu el tangata ine maua. Yes, he can have it, but ele forever. Yes. Ai ole anganga. I le ola i le anganga. Ma le tūlanga i le finangalo le atua ma le malo le atua ina ia ola le anganga o le stakata lefi o ia le tala nei. Men o mea la ngai whaapapa. Yes. A wapo a me tau te whaia mō le atua i le lalo langi le nei. E le ngata i lalo nei. The Lord rewards. E pe whala nei sau noa. E ne whape tau te atu whape mai le atua. I'm so sorry ke le i roa kore me rengai whia. Ole makua i makau kia o ole mea na fo le onga Yesu ya tatou ale se ala mea matau tia ho le mkako kilo ile fati nonga Yesu nga luenga fa missionary ya mena at the end of the day se ba o ile urwa missionary la o Yesu ai vai vola le mena tupu ya Yesu ele tele lope Yesu so tato ma fainga matchinga le sacrifice le nga pe Yesu amen ko ke la missionary la ko mai la toi but ole missionary in Saudi la we know what happened to him ele mesha ole suffering le na go through Yesu malona ono sai tau nu nga luenga it's just mind boggling po ile ai matuala o tala Yesu fa mele upo Yesu fa mai e fa pe ona awina mai o awel tama e fa pe fo ona o awina tu o to melana le pina to save o mai William Carey e te tau ona iai tangata i olanga le mai Yesu oh my god therefore o lo winga la e mo iai le pao le tua e fa ola inga i kanga ala le mai le tua e ka kaunga Yesu kanga ka yang le mai Yesu therefore no winga ile option ka ko le ho amen ba le se me le se ba te fia ta o ne fia o le ngalo fa missionary ele fa pena le alu overseas e ma fa yana missionary sa mo e fa missionary i to tonu sa mo ele fa pena o le alu le po fe la o fo le te fa ngalu ngai you can be a missionary to where you want. That's your mission field. If you are a policeman, your mission field is the police. It's office. If you are a school teacher, you are a missionary to the teachers. You are a missionary there. No, I think ke le la mama hengo le ngalo fa missionary fa ka ko involve. But le taua na le tatu tana no ma fa mama la mitanga ele ai e ma fa ya e alu ke fa missionary le menga ke fa ngalo ngai. Ya ma anga o Yesu le na petala i ngalo ngai fa melta la Yesu e mo fo yo to le mana pe afio I fo le nga pa i lunga ya te to. Fa fo yo to ma mo mai amaka mo Jerusalem. Yes, that's your home. That's your mission field. Yeah, that's your mission field. Mata mai tono lo wai. Ya fa so lo atu lo ia le community nga ke yai. Fa so lo ku la manuenga. Fa so lo ku kwa ku le singu. Se ya o ai tu ingole la o lo u alo la nga o lo mu. Mo wai ai alu lo ingia alu ya America alu po fel pe. Pe ole extend la nga ole extension nga ole mission field. Ai pe ole tau tatal no mele. Awa e pe o I tonua e a lai o na oso le malamala manga lea ina ua e loa that there is somebody out there that needs salvation, that needs the Lord. Ai le mapai na o atu ma malamala na tangata ma whaalongo na tangata winga ya Yesu ke visu pe a le alu taita. Absolutely. E o foi lai lo ta ainga e le mapai na lo ta anko ma lo ka anti po le I whaolaina pe a whaita te le mori mawati has to be a way at the town da mori mau atu ye ya o foi lan talu I lata ngaluenga ele pai nei lo pule la te fai ngaluenga le pautanga se vanga na wa fa la foi la e kalango ku ri se o re ka ko ngur pule ngau so be a telo o le si le me vol pa kilo ngai foi ya te peo
o me fo ia le na o ia tangata Israel ho le pe le nga o exile ai tangata o ke lo inga le kele o vaenga na o ia tangata exile ia tangata Israel na o ave la to culture fa le atua most parts of the lalo langi le nga exile ia tangata Israel and they really made an impact for le ia pe fika ia o tato tua o le Israel. Amen. Our Jesus is a Jew. Was a Jew or is a Jew? O le kaua ke le va nga le na ta ua lo nga luang fa missionary wherever you go. Yeah. E o el mela na te fea ia le va ho le ka pe o le sia wali ia na ka fe mai le va. Ya o mai ata mana ia i Australia. E o le mea na ma ka fe i le va la ku ngo fo ia la ngo fo ia. Ma ka ki. Al me muri foi le ta ono ta te mi se ba. Ole legacy, the legacy the early missionaries left behind for the Samoan people. Amen. Ya la utala no pe ia ile wa u fa kai le tu se mau wa u fa le ina. Amen. O te lo ina e ia tangata na la tu tongi le tau le tau. Tangata na la tu tongi those that pay the price. To bring the gospel. But you can imagine what they're traveling from Great Britain all the way to Samoa on a very primitive ship. Ya fika ye le va nga mai ya le ke fai kaua e fi ongo masinga la anu ba. Ono vinga fika ye ile but the hard work and efforts they put in. And as a result, the legacy the spiritual legacy, I'm saved. Amen. You are saved. Yes. We are on our way to eternity because somebody paid the cost. paid the cost. O te whawhetai wala ui ele to tala le se mau ele umalo loto whawhetai a ta vale ma listen. Amen. Because through their ministry, I gave my life to the Lord. Amen. But there were people before Tavali and Ellison who actually brought the gospel and spread the good news. Yeah, Malifia for the generations after generation of missionary and a lot to umayal talalele le utato faulaina. Ukangwala ko trace back in the 1830. For ile legacy na tia na missionary not ai mai se for tato tua awa ele fa pe na no o matala le tato langa lansa nga lu lava ia le generation all those people said I'm grateful to God for. Amen. E matua ioe lo loto mai matua se lau pasene lo io no le mele te sau no ai. And we have to, to acknowledge such sacrifice they have done for the lema fape now na fata oto mo tatu. It's amazing. O tatu ia o tatu ai pariseu mo tatu sa o ma mari pe upole atunu. Olna o fe sile ma fuisa ele ono tatu. But our forefathers o ilato o na lato ioe ile atu. Na lato foi lele fa peatu le tua o au nei mo a wina tua o le o tatu fa fetai le tua o le me monia ia e tofu tangata ia malona tuana telefo ia tala fa so pito ma mori ma wola i nei tu inga me ele lo po fea lai lo pala ile o langa pe ana fa pe ele commitment tangata ia ma le lato taulanga lato singa taulanga they sacrifice a lot. Yes, yes. Lea o tatu whawhetaya leanga leima le lo pole rini. Au le sila mea matautia se mauna o tila e mo whawhetai pe lea tua. O le foundation o Samoa. Amen. Samoa is founded on God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Au le foundation o Samoa na mafua mai ina ua tau nuu le talelelei. Ia malvalo anga na whanua. Ia maltitala loto maria to vainu po. Ia lea na susuru ele mara malama o lea tua i Samoa. Ia lea ufa vai e Samoa i lea tua.
ole ala ka ko mela fa ipe na va pe tato atu o sa mo sa ku mo sa lebi po tato awale me monia te lo ana le fa ia mele ma fa ba wo fa inga tai se si to nga tato nunga ona to so fa ina ilalo le fa vai le o sa mo until eternity and until the return of Jesus ele ai ma se ma fa inga ko lulu wina le fa vai o sa mo ole le legacy le na fa atia mo ye missionary matato tua awa at the end of the day ona yo tato tu ala to we na fa vaina le tunu I'm forever grateful tato tua ole faftai tele ana ile tua ona yo tato tua sa to sa mo ye le va fili le le wa tato wo mai temine ole tato se e la pauale ole me pe ole ta wa tata la no wa tata no ngai de fa vai o se tato botunu ona ole mea monia e ei le whaupunga sa ona au sau mai sa mo te mi sau amatanga lua mai sa sau iei la sau mulmuli ai le sunga po la apostoloi I te mi whai fono huia le tasia ke viso politino ke viso le one in Christ o te manatua iei le mato proposal sa tam whai e ave le whainga malo te mina ina ia faise amendment anga I le I le constitution le o tatu o tunu I le whapunga le whapea o le freedom of Christian beliefs awaro whapunga lai ai freedom of religion lona winga free as a religion e o alai e kalesi ke usiano I le teletonu I le atu le furinga o ai pe o le amendment na sa tam whai po le inga ia pesu ina ia to sila ia I whainga malo na temi po le ase tō whama te whaututanga ina ia sui le whasi grosna because e ai lo le whaupunga lea freedom of Christian o le upu lea Christian e clarify ia le tu ai ngā tali tonunga e tauna ente I tono Samoa awa ale tu ua iai rono winga e o ai Mosalem ia lau tatu titiro temine o le o to e tasi le o to e lua le o to e tolu ia tapo inga le ke bisano lau I tono le tunu wa vai po lai de mele tu lai me temine ia wo ai e kalesi fo ile matua contradict ma le fionga le tu ma le taltununga pa ke bisano lawa ente se tatu tunu o fisidi o fea o yele na nea o le fa vai le se tatu tunu Tawa nei anu pa longo stasio o tai sa tai so tatu tunu o faila na saunoanga fa pe ole whaupunga le ole Christian Samoa is a Christian country o lai pe na ona na hai tu tonu I na foilele e pe folinga mai o lai ai e leo effective ona o e mumusu tai ina ia awane I loa e le United Nations o Samoa because o o lo matuasa I o ai ele mana umia Samoa isi e kalesi ke sepo mai men isi e kalesi le ke sepo so ina tonwa e tau te papa le tu pa o le tatu te talo le o le tasila le vai ngol tatu ngol venga fa missional ina ia tatu tu I masanga tu ina ia awa nei ave sea le fa vai le papa so tatu tu awa nei na o fa punga e tau ia matua effective ma ia matua winga I le soifua tangata Samoa I think o fine tuning ho le o metapu le ai pe o le winga la fa mtalanga fo ile e nga luenga fa missionary ma le legacy le na fa tia mai na toe na fa tia ile fa vai le o Samoa e o mala ile so ho ile mo ia ye lotu le fa ola ina wel but every time o kialo I Samoa amen okay ke va ai vo le tangata le lotu da sa it just takes joy in my heart vo le la wa tilo o le se atu nu o le mo ia la ka ke lo ia ngai negative things o le but you know such a country like this who are so devoted to going to church it's an inspiration we wo kilo kwa we fo le tu langa o le ia pe a compare mai Samoa New Zealand ya o lo ko o la so la kapia ke lo ka but o le mea fo le pe o le legacy le te fa to ina fata tia mai missionary mo tatu tu e o mai le so o le so sa ia ka pungi fa lo ai o ka lo that's something what le se mau pe what le to o le lo to le ali
e matua whaaftai le ri, wa e sao lea le mele wa e sao noa i le legacy, sa tu ina mai o nai tatu tua, ai peo le wingo fo nao le mele o te tau noa tua, ina ia tātou la i le teimi nei, ina ia tātou ma ai alofa i e, na lato pasia mai le legacy lea, lea anawa tau tāua, ia ai meise fo i o le tasi lea, fo i lele pei o se matu pala wa tō ina mai o nai o tātou tua. E aula ia tātou, na aputi le le whaavai lea. Lea ngā o le whaavai manui ai so tātou o tino. Le o tātou manui ai. Le o tātou ai. Whawhetai i le atua. Awa e sa o ilau saunuanga, ana pasi mai nei o se si atua. Ne pasi mai o le atua o atua. Ioi. Ole me foi na o faftai o ile to pa o tilo foi ile ngaluenga na fata tia mai missionare ma o tato missionare le o missionare ia fa solo mai le telo missionare le la tata no vai sole amen no tata mi hole faftai o ile to ile legacy le ana to mai I'm born again, my families are born again, and I'm grateful to God o te tilo atu nei ele inheritance le ana mai ele atu e atatou fo ele fale anganga ia ona o le ngaluenga nei missionary ia mai se tatou tu au ma vai atu ia la to fa au le vai aso le amen ka upu le e ma nei ho le tatou e tana no ai il tau tele le legacy le fata tia mai nei missionary ia mai se fo tatou tu ia Samoa ona o tatou teimi fatulanga ina ya ole la fangata i tato por kalami ya ai longona le nga fatai se mau amen ya ma fo fo atu i nga luenga fa missionary sa nga luai o tato tua ya me se fo ila to e na mo i malai nga luenga fa cristiano ya longona le nga fatai mo fa traino ma ua ma te atu i lo sitting room amen se tono lo mota tato no ai ia talo lava ile atua ina ia sa wina i tātou e a wāle ngā luang whamisonai o mala awa i tātou le atua wa moni e tere lava le atua ia sa māma no ia ai na ole loto whaftai e whaopopofo i le whaftai o le ua sa uno i sunga le teitai o poklami le ne fiafi ia mātou te watu fui malu penga i lau whaaponganga sa moa le apu se upo le tau tamali i lau whaaponganga ia malu awi whale whapenao na matua atu ina le tātou poklami au le nau te inga ina ia aua ni o tātou melea ia manui o le atua e peo na pasi mai ai le nei anga le lei o le atua peo na sao foi le sunga te tau poklam ia mo ne fiafi ia manu te le ina u fasausauga Samoa tātou toe wheiro i le anga le lei ma le alofa le atua i le nawa yaso ia pea momori le atua lo tō suifua ma so mātou whātua whamtalanga lea ma le anganga whaalalo le soafo Yesu amen. Ja, after ja, man wir tato felo vas fo no Yesu, amen. Amen.